Voin hi October ni somni sang ni somni pakhat ni lai ni ania Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule tuna chuan Myanmar news te kanom puang le don ani chumi ma chuan thu ma tlem lo nei lokila kan soi to thin ang khan Myanmar mun tam taka Burma sipai ten internet le phone line anti chia ta wangin chanchin thar ber te po ron hlui cheu a har thin hle maya amania thil thleng news sakan la puan chu alo te po kanon puang tel thin dona thlir tu te in mi hria thiam na kan nge na ni chanchin thari ngai thak chun zomang u chau ji in ka na Burma sipai captain telin mi pasarian thi midang panga in hliaman tuar ngong leipin pengkom chau ji regiona kayen sipai KNDO le Burma sipai inkara inka na athleng le a Burma sipai captain pakhat telin mi pasarian thia midang panga in hliaman tuar thu October ni som pariat khan KNU thupuang tu chuan a soyani October ni som pali khan KNDO battalion 3 omnaram huam chunga lut Burma sipai battalion 559 battalion 590 le kayin sipai KNDO battalion 3 ta inkana voi thum lai athleng manani mute khuami pakhatina soidan chuan Burma sipai ho lam hian in hria tir lok na engma po nei lovin kayin sipai KNDO battalion 3 omnaram chunga anlu chila inkana ye thleng zui ngalani inkana thlen nu hian Burma sipai lam hian khochung chu lai pui mangin an kap chiama mi pui poi soilo te po anman boka Burma sipai lam hi thi le hliamanom nual wangin anin thiar filhim ri ta ani ati Burma sipai mi za somruk chuang te chu KNU Brigade 5 Ramchunga Ngong Laiping Pengkom Chauji region mute khua October ni som pathum khan anluti KNU in an ta lang bokani heng Burma sipai kain Ramchunga lu then khajinga mi zani chung te chu KNU Brigade 3 munma lutin inka na ye thleng zui ngalani Burma sipai motor som thum chuang chu tlangzar khochunga lutin khochung chu laipui mangin an kap Chin State Falam region tlangzar khochunga October ni som pakua tlaidar level khan Burma sipai motor som thum chuang an luta khochung chu laipui mangin an kap ti tual chung mi pakhat chuan a soyani khodanga mi pakhatina soidan chuan October ni som pakua tlaidar li le min som ni borvel khan Burma sipai motor som thum chuang te chu tlangzar khochunga lutin khochung hi laipui mangin voi thum ngatan kapa silai puak riero muntina hriat tura thungani tundin huna tlangzar khomi pui hote chuan khuan chu asan vekani tina soi tlangzar khuwa hi insom sari borvel omna khuania falam le ha kha kho inkal pona lai taka omania falam khuwa tanga melnga vela hla mani min ong hlaila chung ko le sipai sum dona ne na thok tu po hreman ni tur thu National Unity Government in thu chu asiam ta National Unity Government NUG chuan min ong hlai chung ko sum dona na tele sipai te hnuaya na then khat te chu fir fiak sum dona puan hanin chung sum dona tel ve tu po hremna pe kan ni tu thu NUG sarkar jon thu chu asiam ta ani kumsang ni som ni pakhat February ni khata tangin Union of Myanmar ro rena sarkar thu nei na chu ne chuwa sipai chief commander ni na cheltu General Min ong hlain le apolten sipai chunga thu nei na le thil ti theina chu dik lo taka mangin General Min ong hlain le a military council ming in voten ram thu nei na la kan tumna lama ram mel mani na sual lian tak an ti ba ka chung thil sual do dal tu mi puite chu kong thrang thranga tha man ngai sak ruk bole mi pui thil ti chiat ruk le rokin fir fiak taka thil ti na chu an lati chun zom rengani tin NUG chu anata langani ram laka helna le war crime poi khoi mek General Min ong hlaina chuan thilinom lo tak mai mani sipai thil ti theina le chakna chu mang kholovin mani chung kota na sum dona na kalpui thu Ministry of Trade and Commerce Department lam endik tu Director lam office in an mu chuawek thu po tarlen telani chung ram laka helna le war crime thil sual ti mek General Min ong hlai le achung te sum dona te chu fir fiak sipai na thok nia puan ani thu hriat ania
chung sum don na company ming te chu pakhat na A&M Mahar Foods and Medical Product Company, panhina Sky One Construction Company, pathumna The Yangon Restaurant, Yangon Gallery, palina Everfit Company, pangana Seven Sense Company Limited, parukna Stiller 7 Entertainment Company Limited, pasarina Azura Beach Resort, pariatna Ong Min Mo Min Insurance Company, pakuana Mytel Communication Company, somna Bon Mai Pitson Company Limited, Son Trading Company Limited, som pakhatna Kanchaya Hospital, som panhina Jux Myanmar Music Platform, som pathumna Pullman Hotel Mandalay, som palina Ngenchan Pitchong Highway Terminal, Yangon Yakin, som pangana Muchong Yatana Mother and Child Specialist Hospital te ani heng sipai te ne na sumdona thokho ming putir tu te director board tel te shareholder te staff te sumdona lama thoho na nei te chu international law le akal phung mangin anchunga hremna pek an ni tur thu National Unity Government noya Ministry of Trade and Commerce Department chuan thu chu asiam ta ani in singzel atangin artist somni palivel chu ani tur thu hriat ani Burma Sipai Council in chu zalen na pek zinga in singzel atanga tangsuk tur zinga hian artist somni palile milar somvel antel don thu hriat ania chung zinga chuan zai thiam lemchan thiam le model te antel tur thu paing takona ukil ukhin mong min chuan a soyani ani chuan kan hria dan chuan artist somni palile milar som an vain mi somthum pali an tel dona artist tang zong deu tho chu ani October ni som pariat lai lama tang khan a theiang ang chu chuan nia an chung tenen po anin be popin lo nga zelan tumani tina soi Yangon in sing zela tanga tang engmo za chu October ni som pariat tang khan an chu azalen to a ma se heng zinga hian zai thiam lar la chua lo po an lom nualani tuna thu buai siam saka man tok te hi intiam kamna ziakin an la chua zel don ni nan soi chumi chungchanga ukil ukhin mong min chuan thu buai siam sakte chu an thu buai te ti top sakin chuan ni dona sipai ko lamin an chung thuarel fel to mi sang khaza thum chung chu an zom tur te bithli sakin nakin zela an ti to lo tur thuin intiam kam tir na hi an nei tira ma se an ti sual le ani chuan tuna an thu buai nei lai chu tinung lein thu buai in thuan nei don thu an pom na ming zian manin an chuari zelani zela khung to te chu chua ma sak an nianga ni ni thum chungin ata tolin an chua zel dona zel lampoina theiza za chu nga lan tum thuan soibok ani tin an soi tin Myanmar sipai sarkar an ho tu General Min Aung Hlaing chuan artist te mai ba ka sipai ro rel na du lo na lan tirna boina chua ka man mi sanga zaruk somthum paruk chu chuan ni don ti soiboka February ni khata sipaiten civil sarkar thu neina an he chu du lo na lan tirin ram chung mun sang sanga nor huai hota mun tam taka boina po achu khialani kha nor huai hot na tel mi sang khat za som sari paria chu Burma sipaita kutuarin an thia midang sang sari zathum somthum panga khen me kan niti Assistance Association for Political Prisoners chuan asoyani General Min Aung Hlaing chuan TV a thu soin heng an mi man zinga atam zo khi October thatop lama Buddhist holiday thading jut pualin chu an ni don ti soya July tha khan norhuai hotna telwanga man zinga mi sang ni chuang chu chuan lo ni to bok ani sipai ho tu ta chuan anrama boruak monom takle democracy tundin chu an du ti an soibok democracy tundin na turin akai hroi sarkar chon ruam manna po asiam thu a soibok ani sipai in thu neina an lak nuwa mi puilam tang le rinom taka om Milar Artist Academy choi moina dong to Lumin PTU Endra Chojin Baka Film Star Tai Tide Model Film Star Paing Takon le pu te po zela an lo meka an chua ve ngei chu mi puilamin an bei sei hle ani hetia tang tam tak voi le khata an chua tak vak na chan hi engdang wang ni lovin Asian ram hruai tu ten Military Council chu en sana
ASEAN Summit a tel an rem ti tak lo wang ani ati thaya min online chuan adin mun ngai lu le tumin ASEAN Consensus 5 te chu lati hlo ting theilo ma se a mai phi finan tang eng moza chu a chua zalen ta ani tin September ni somthum khan ha kha khuwa ta ni na om tang then khat chu kali miau sipai helicopter mangin kali miau tanin lama thir chuan nia chung zinga chuan Peter Thian bom sang po tang mi pasare zinga hian telin Burma Sipai Council ngai na thiam na lan tira chua zalen te zinga po atel ve ti thu hriat ani Peter farnu pakhat chuan chua zalen an ni kan rin lo lai takin chuan ni thu hriat chu adang lam khop mai a chan chu tun hnai lo khan kali miau lama helicopterin an lo huai chuak to a ma se pathian chu timing takin na che ani tuna chuan ani chu kali miawa apute in lama athleng to a thil sual tiang ma nei lova tani na ni somni pani vela oma chu thil har sa tak ani wangin atak sa le ril ru khoi tela chu tianga tang zong chu chua zalen vek turin kangen du ani tuna chuan chhum khat leina le then rual tena kanta na an lo thorim na zong chu chok jang khai alo ni to a pathian thu ani bok ti na soyani shalai Peter chu ha kha khuwa Chin Center for Peace and Reconciliation CCPR office a thok pakhat ania Mars ni riat khan than tlang kho bul lai pong lung hmuna man ni in section 505A mangin kumthum chung zel tang turati ni in September ni somthum khan ha kha tani na tanga kali miau lam tani na son chu azinga atel ve ani Burma Sipai Council chuan sipai thu nei na dodal le kong sang sanga man tok political prisoner sang khazathum som paruk te chu zel sang intiam kamna nei tirin October ni som pariat khan military council sipai ho tu ber senior general min ong hlaina chuan a chua zalen ti hriat ani min ong hlainan Myanmar buai chana sipai du lo tu te apu ASEAN hroi tu ten anin to khom tura an som velo Myanmar army chief min ong hlaina chuan February ni khata an rama mi pui sarkar an paithak nuwa an ni chuan boruak monom siam tumin an beirenga tun thlenga an la buai chan chu an mani do tu ten tharuman man na satwang ni na soi sipai chakna manga sarkar na paithlatu min ong hlaina hian kar to pa Association of Southeast Asian Nations ASEAN in into khoma nei tura Myanmaram ayo turin politics sa in nam hnoilo asom da inhuwa thotan ni khan state television na thu soyani ASEAN member som te hian October ni somni paru katanga somni pariat chung hian into khom na han nei dona tharum thona hi fir fiak pol te chet an tho zel wangani tin min ong hlaina hian television na athu soya hian a soi langani tu main tharum thona hi enga ma an ngai lova thilchin felan du ringota ASEAN poyen mala turani ati Myanmaram hi sipain rei tak anop nuwa mi puiro re na lam hoina kal khet zela heti la hian ni kum topa parliament in thlan puina ya on san su chi kai hruai National League for Democracy NLD chuan rorel chunjom tura hnen an chan nu loka in thlan result diklo ti chuan lamin sipai ta hian thu nei na an chu lui le ta ani sipai ten thu nei na an chang le ta hi an ram puma mi puina sa thakin du lo na an lan tir ngala achena sa zual ramri hnai lama mi te chuan sipai pol dinin sipai te dole tin ma an la ve ani soitong khan mi hring dikna chanvo hum hal tu pol Assistance Association for Political Prisoners AAPP chuan sipai in thu nei na an chana tang khan mi sang khat za sum sari pariat vel an that to nin an soya heng zinga hian no pangpo thanem tak an tel tian soi bokani sipai ten thu nei na an chan nuwa an mani du lova mi pui sarkar ding thar National Unity Government NUG chuan ASEAN thutluk na chu lo moman ti thuan soi ve thunga NUG hian an mani chu sarkar tak zoka pom turan ni thuan soi bokani September tha din NUG a hian sipai ten an paithak NLD hruai tu lok tak te po an tel nge ani min ong hlaina tel lo na ASEAN hi rabi poimo takania mase kaini hi herem ayo tu dik takani ti min pom turin kan nge na ni tin an thu puang tu Dr. Sa chuan a soi April tha sipai tele ASEAN in muana theina na an kalzel dan tur konga an siama
ASEAN Special Envoy chuan por sang le su chi pom hutura ti ania ani hi February khatatanga hren kha ani heti la hian sipaitele an mani do tu te hi anlain bei chun zom renga abikin mar thanglama chin state anasa zuala mitam takin chene nan chu asana karma samai khan sipai hian ASEAN palai chu su chi mu an phal sak lo bok ani Burma Sipai Council in Rampona chuak tur mi puyan chek uluka wangin chuak theila valet le anom nual thu hriat ani Burma Sipai Council chuan mi puite chu Rampon lama an chu theina October ni som panga tangkhan uluk takin mina zongjin chuak theilo turin an chek tana mitam tachu thlok chuak theilovin airport atanga kir le an tam thu hriat ani Burma Sipai Council lamin Rampon lama chuak turte an chek na chuan eng passport keng nge an ni eng visa nei nge an ni an jin chua tumna chante achan na thatok lo chuan thona chuan ti lo turin thu nei tu sang lamin kai hruina alo pesa to boka Rampon lama jin chuak turte tan pui tu pol agent pakhat chuan ram dangkalna tur passport po chi sang sanga oma type PJ type PV ang chi te ania passport aum deuh veka PJ ti lo chu purpose of job na thok tura kal tin ani in passport dila tangin zialan ania PV ti chu purpose of visit ti na ania tunma chuan heng tei thliar hran ani lawa engang po azin chu athei ani awangin an du dan danin an ziak mai thin ani ma se tu na chuan an lo en uluka PJ ani chuan work permit card OWIC te nei telangaya chutiang nei lo chu an kaltlang ti lo PV passport le PJ passport kengda chu an kalti lo tlang puyani ti na soi October ni som paruk khan yangu na tanga Rampon lama chuaka na thok tum thalai mi pasari October ni som pasari yangu na tanga Dubaya kala na tho tum thalai mi som pasari te chu Rampon na chu phal saklavin yangun airport tanga hotir len ni thu hriatani sipaite ta Myanmar beer Dagon beer le Atman Gold beer food truck ke som panhi nei chi pathum chu Colin PDF 10 manin beer zongjong anti sevek Sigang region Colin township Suibu Michina konga military council ta Myanmar beer Dagon beer le Atman Gold beer food truck ke som panhi nei pathum chu October ni som pasari khan Colin PDF 10 manin beer zongjong anti chiat sakvek thu Colin PDF lamin thu chu an siamani October ni som pasari khan Suibu Michina konga KLPDF chuan truck ke som panhi nei motor pathum chuan cheka chuta chuan Burma Sipai Council sumdon na Myanmar beer le Dagon beer le Atman Gold beer akhat phur chu anmana KLPDF le local PDF tangrualin military council siam chu chung beer te chu anti chia motor driver te le an motor te ro chu engtin ma khoilovin himdam taka an chu athu hriatani Colin PDF chuan chu tianga atu lang zela Burma Sipai Council sumdona kalpuile akai hnoi thil te chu ti chia zelani tu thu officially nan puang chuak bok ani ole khati zongkha Myanmar chanchin thar kan puan phei te chu ania Mizo official channel clear tu lengai thatu zong te chunga kan loma hunduam takin man theinan kan du sakna kan hlan na cheu